Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Bagagesho, ka mehla o ka rutira selo, wa kgotša moya o go botša gore o se ka se dira ka tsela ye, se dire ka tsela ye. Wena wa ganetša moya, o ne se dira ka tsela e le gore e ratwa ke wena, goba e nyaka ke wena. Tseba gore you'll never find peace within yourself until o se dira ka mokgwa e le gore moya o letša gore o se dire ka gona. Ge ke thoma go dira tšona di-video tše ke tša the Anunnaki, moya ka mehla bompotša gore ke šomiše di-pictures tša Basotho, batho baso. But ka no ganetša moya ka šomiša di-pictures tša Makgowa, tša film ya Lord of the Rings. So ka ra part 2 ye, ke tšwela pele ka yona, tablet number 2, ke tšwela pele ka yona, epe ke a go šomiša new pictures ke tša Basotho. Pictures tše ke di kry-ilang mo internet, ga ke tsona beng ba tšona ba tlompetha gore jwang, but let's hope not. So ka mo tablet number 2 part 1 ke tlo go botša ka Alalu. Alalu ke yo e bego e le kgoši ya Nibiru. O gopola gore Alalu o ile a ipea bogoši, a ipea setulong, gomme go tla nako ya gore a lwe le Anu, gomme Anu a mo fenya. Alalu a re bona gore o fentšwe ka ge a tseba gore either ba ilo miša exile goba ba ilo molaya, a bona the best thing gore a tšhabe. Ke yena Alalu. Gomme re tlo kwa ka planet Nibiru, ke boletše kudu ka planet Nibiru, goba nka no re ke legodimo goba ke planet ka mokgwa le gore wena o ntse o bala story se o se theleditše, o tlo ipotša ka gona gore na Nibiru it's a planet or ke legodimo na. So mo planet Nibiru go be go dula ma-Anunnaki. Ma-Anunnaki ke setse ke tlhalositše ka re ke bana ba modimo goba di-descendants tša modimo, the creator of all. Gape ebile go be go dula batho ba bego ba bitšwa gore ke the ENKI. The ENKI ke batho ba e le gore ba bopile ke modimo, like nka no re manyeloi ke batho ba ba bopile go ke modimo. Ke tlo go botša ka planet number 1 ye e bego e bitšwa gore ke Gaga. Gaga ke nngwe ya di-planets tše e le gore di ile tša thiwa mabitso ke Ensha. Ensha ke ancestor, ko mongwe wa di-ancestor tša Alalu. Gaga ke planet e le gore le kgone re bitša gore ke planet Pluto. Ke tlo botša ka planet number 2 ye le gore e be e bitšwa gore ke Antu. Antu ke planet e le gore le kgone re bitša gore ke planet Neptune. Ke tlo botša ka planet number 3 ye le gore e bego e bitšwa gore ke planet An. Le kgono planet An e bitšwa gore ke Uranus. Ka mmala wa yona ba re ke blue green, ba re ke planet e botse. Ke tlo go botša ka planet number 4 ye leng gore e bego e bitšwa gore ke planet Ansha. Ansha ke first prince wa kua legodimong. So le kgono planet Ansha e bitšwa gore ke planet Satan. Ke tlo botša ka planet number 5 ye leng gore e bego e bitšwa gore ke Kisha. Kisha le kgono ke planet e leng gore e bitšwa gore ke Jupiter. Ke tlo botša ka planet number 6 ye leng gore kore go tloga kgale e ntše e bitšwa gore ke planet Mars. Yona ba re ke reddish brown in color go e lebeletše ka mmala. Ke tlo botša ka planet number 7 ye le gore e bitšwa gore ke planet Key, e be bitšwa gore ke planet Key ye le gore le kgone re bitšwa gore ke planet Earth, go ra ke planet e re lego mo go yona. O tseba gore mabitso ka mokana ga ona a di-planet a theilwe ke badimo, kore badimo ke bona ba ileng ba thea di-planet tše ke mabitso, ka ge di-planet tše ke di dirang di bopile keng ke yo maatla otlhe. Tše dingwe tša tšona di bopi kore e be le yena the creator of all, a ena le ba bangwe ba ile gore o na le bona go creator this planets kudu Antu. So ke tlhalositše gore Antu e be le o bopilwe ke the creator of all. Gomme a re ga mmopa a re ke a mmopa e tla ba jalo ka mosadi wa ka, gomme Antu metsi a gage e be le metsi a le a go baba, salt water. So gore o understand the story se sa today, boela morago, thoma mathomong, thoma ka the family tree, o ntse o tsamaya le yona the Anunnaki, tlholego ya lefase, o thome o theletše tsona di-tablet tša ENKI gore o kgone go followa story seke. La mafelo ke tlo botša ka the Hamad bracelet ga mmogo le the media rocks. Hamad bracelet ba re it's like a bracelet, ba re ke ntho engwe e round so like a ring, a bracelet. A kry-ile gore e mola lefaufaung
akere so go tlo re e mola lefaufaung e jwale ka e protection mola lefaufaung mo le gore e protect le nto tshwana leng le letšatši. And then gona mola at the hammered bracelet go tletše di-media rocks tše dintšintši, go tletše di-media rocks. ENKI Tablet number 2 part 1. Kua Nibiru exile le go atlholela lehu di be di le gona kudu go motho a bone molato ka seo a se dirilego. Alalu a le ka gare ga celestial ship ya gage o ile a tšhaba Nibiru. Jwale ka lenong la ka lala mola marung, Alalu o be a lebeletše magodimo le bobotse bja planet yo ilego ya mofa bophelo e lego planet Nibiru. Ge celestial ship ya gage e ntše e subelela, go ile gwa thoma go ba le sufi. Mola ka lehlakoreng le lengwe a bona tlholego tša di-volcano tšeo di dirago tšo kua planet Nibiru le tšona di timelela. O ile a thoma go bona le di-studies goba dinyakišišo tšeo di dirilwego ke King Ensha lebakeng la ge a thea di-planets ka mabitso a di-ancestors tša bona. O bone gaga ye nngwe ya di-planet yeo le kgone e bitšwago gore ke Pluto e mo amogela. A bona le planet yeo e reetšwego Antu yeo le kgone e bitšwago Neptune e phadima ebile a fila le presence ya yona. Alalu a bona le Uranus planet yo e bego e reetšwe ka An, e bontšha go phadima ga yona go blue green ka mmala. Fate kore dilo tšeo di diragalago ka bosetšona tšeo motho a ka se kgonego go di controla. Fate e mo sepediša tseleng yeo e tshwanago le yeo prince ya pele ya legodimo e lego Prince Ansha a e sepetšego kua mathomong. Alalu a bona le di-rings, a circular band tša planet Saturn di chanta di casta a spell mo go spaceship sa Alalu. Alalu a lebelela bobotse bja planet yeo e botse ka bjako omen empe. Omen kore ke tiragalo yeo e ka tlišago ntwe botse goba ntwe mpe. Omen empe ya tliša lefifi mo pelong ya Alalu. O bone colossal presence kore moriti o mogolo o thiba letšatši wa dira gore celestial ship ya gage ya parelwe ke mahlasedi a boleta a go tonya. E be e le planet Kisha yeo le kgone e bitšwago gore ke Jupiter. Go be go bonagala mollo wa di-storms goba di-lightnings mo planet Kisha. Alalu o ile a ba o kare o loser direction goba o loser focus sebakanyana. Ka potlako Alalu a thoma go focusa, a lebelela letšatši a ntše a subelela mola planet Kisha le yona e se sa bonagala. Alalu a thoma go tšhoga le go thuthumela, a tlelwa ke letšhogo la lehu. Celestial ship ya gage e be e fihlile at the hammered bracelet mo go tletšego maswika. Ensha sale a tlhalosa gore hammered bracelet e hlokometše ke di-asteroid belt. Ma-Anunnaki ka moka bao ba lekilego go ya moo goba go feta moo ba ile ba hlokofala ka moka. Dikepe tša bona di meditšwe ke maswika jwale ka ditau tša lešoka tšeo di tshwerego ke tlala e kgolo. Alalu a thoma go sensa di-presence tša ma-Anunnaki ao. Ga sensa go ra gore Alalu o na le clairsentience gift. Clairsentience gift ke nngwe ya di-class tše e le gore motho le gore o nago le spiritual gift a nago le tšona. Alalu a thoma go sensa di-presence tša ma-Anunnaki ao le ka tsela yeo di-spaceship tša bona di explodileng ka gona. Go ra gore Alalu o kgone go ba le vision, pono ka yona mo ile gore o kgone go bona di-spaceship tšela gore na di explodile jwang. Alalu ka go tšhoga lehu a thoma go ba le courage, a thoma go ba le sebete. A ipotša gore a ka se lahlele toulo. He won't give up easily. A ipotša gore ge e le gore sephiri sa di-ancestors tša gage sa gore gold e gona, then tumišo ya pušo ya gage e tla ba gona. Alalu a thoma go kopana le di-media rocks.
a thoma go šomiša dibetša tše kotsi mo maswikeng ao gore tsela e bulege, gape le gore sekepe sa gagwe se seke sa exploda, ke gore se seke sa tshwara mollo. Alalu o be a goeletša ka lentšu la gagwe a re, "Bulelang kgoši ya lena tsela. Ke nna Alalu, motlhabane wa go tšwa Nibiru. Ke tshwere dibetša tše kotsi mo sekepeng sa ka. A gona selo seo se ka go nšitiša ditsela tša ka. Kganya le go wina ke seo ke tla se tšweletšago. Pušo ya legodimo e beetše nna." Alalu o rile go bolela spell se ke gore mantšu ao a nago le a magic power. Mantšu a nago le a magic power ke mantšu e le gore ge motho a bolela ntho ya gona ye le gore wa e bolela e tla diragala exactly ka mokgwa e bolelago ka gona. Alalu o rile go bolela spell se, Hamad bracelet ya bulega bjalo ka gate, e laetša tsela yeo e tletšego ka lesufi ka gare ga maswika, ka gare ga di-media rocks. Alalu o be a tseba gore ke yena a nnoši a tlogo go phela goba go survivor magareng ga ma-Anunnaki ka moka ao a sepetšego leeto leo a le sepelago lekgono. Ka maikemišetšo Alalu a crossa planet number 6 yo e bitšwago gore ke Mars ka lebaka la bo reddish brown appearance goba mmala wa yona. A re go e feta gomme ditsela tša molaetša letšatši ka bjako a bona lefase le lentshwa. Planet yo e bego e dividilwe ka makgetlo a mararo into 3 regions. Part ye nngwe e be e coverilwe ke snow, mo gongwe go be go le go blue go ra re be le metsi, mo gongwe go be go le go brown go ra re e be le naga land. Alalu a tseba ntle le go belaela gore ke planet key e le go planet number 7. Alalu a draya planet ka spaceship sa gage a lebeletše naga le mawatle a yona. Alalu a activator goba mohlomongwe o thoma go šomiša di-equipments tša gage tše di lego ka mogara spaceship sa gage gore a kgone go bona boteng bja planet key. Gomme Alalu ka di-equipments tša gage a thoma go bona gold e tletše ka mogare ga planet key. Alalu a thoma go goeletša ka lethabo, "Ke hweditše." Ka bjako lethabo la gage la fetoga letšhogo ga a thoma go ipotšiša gore a na o ile kotama goba go yo landa spaceship sa gage bjang mo planet key. A na a ka kotama jwang ka tsela ya polokego mo go omilego goba on a dry land. Dry land e ka dira gore sekepe sa gage se explode, se thule go šoro ebile se tshware mollo. Ge seo se ka diragala se tla khosa lehu mo go Alalu. Mola ka go le lengwe lebaka ge a ka kotama ka mo metsing sekepe sa gage se ka nwelela. Nako e be e tsamaya ka lebelo e sa mo fe le sebaka sa go tšea sephetho. Gravitational force pull ke gore maatla kgogedi a lefase la key le yona ile ya thoma go goga ka maatla. Ntle le a warning sekepe sa gage se ile sa thoma go tšhikinyega. Leratadima le lona la thoma go fiša ka maatla. Alalu a thoma go tlala ka letšhogo. A kwa modumo o mogolo, bang! A bona le mahlasedi a mollo, flashes of light. Sekepe se kotame gomme Alalu o idibetše. Morago ga lebaka le letelele Alalu a phafarega. A lemoga gore o kgonne go survivor seo se diragetšego. Ke ka lona lebaka leo le Anunnaki la mathomo le ilego la kgona go fihla mo lefaseng la key.